Okey, Besti. Okey, so aku tadi Datuk ya nak tunjuk apa yang Dorothy shopping. Okey, shopping blusher. Okey, so blushes. 3 blushes. Wow, eyeshadow you. Eyeshadow, then makeup brush, okay. Ada compact powder, of course. Nak make up kan, perlu compact powder. Okay, then ada lagi kita punya compact powder, okay. Satu, dua, okay, warna yang tak sama. So, boleh buat contour dan sapu-sapu. Okay, kita punya compact powder dan my cute lip tint. Dadah. Okay, ada cute lip tint. Then ada highlighter. Okay, highlighter warna putih. Then warna pink. Ada warna pink highlighter. Then ada warna peach. Okay, ada 3 warna untuk highlighter. Okay, so seronoknya. Okay, bye.